Tuhanku, balas kegeluhanku, rah aku ngadap man Bandung. Tegulah min aku ibas dalani geluhku, laulah celus nahengku. Dengkahkan sarangku arlebu, oh Tuhan, ngandaskan pingkau-pingkauku. Alami min salah dosaku, oh Tuhan, laatan bas kini uli. Turang ras senina ibas Tuhan ta Yesus Kristus. Selaku serayan Tuhan ikatakan kami menjuah-juah ras selamat wari minggu man banta krina. Meriah ukurta pulung ibas mengketi kebatin minggu Trinitatis enda. Emo minggu ija gereja antang gejabken kelengate ras pengarak-ngarak di bata arah pengidahta karena di bata si telusada. Emo di bata Bapa, Anak, ras kesah si badia. Minggu enda iajuk kita ngejapkan kinirsadaan di bata. Alunuhkan padanna ibas menakan arah di bata nepadoni ras isina. Sehku karya keselamatanna arah Tuhan ta Yesus Kristus. Ras sebagai penemani kesah si badia sehku pendungi zaman. Mari si puji Tuhan, si buka kitab mendendenta nomor 300 walo, sindekan ayat sada ayat teluras ayat 5. Tuhan, haleluya.
ibas gelar di bata Bapa, anak-anak Yesus Kristus Tuhanta, ras ibas gelar kesah si badia. Kejuah-juahan jadi si kerajaan kalak si ngerembakkan dirina ras di bata, bagepe si jaga kinirsadan naras di bata. Kekelangan ras kemuliaan di bata sinemani kegeluhenta, genduari nari seh rasa lalap. Amin. Tapi aku kundekan kap puji-pujinku man bandu, kubahan mempersembahanku man bandu, janah kusehken ateku kai singgo ku padankan. Sebab ibas kam nari kap rehna keselamatan Tuhan. Erpalaskan Juna 2 ayat siwah. Erpalaskan kata di bata enda si puji Tuhan arah kitab mendendenta nomor 210 pitu ayat sada ras ayat telu. Di batanta erdolat dengan erkuasa, enggo itepana langit ras doni, rikut ras krina isina alu mahuli. Ipuji kami kam Tuhan, kam di bata sirdolat dengan erkuasa. Yesus Kristus singgo reh kudoni enda, reh ia maba perdamen ras keselamatan arah kematen ikayu persilang. Italu kena kematen jenari nangkih ku surga, guna nikapkan ingan man manusia. Ipuji kami perbahanendu si belin, kematendu nelamatkan kami si perdosa. Di bata tetap menjagai dengan mereka pentaran man banta arah kesah si badia, seh maka la kita melumang dengan talu ibahan doni enda. Ipuji kami kam o Tuhan, gegeh ras kepentaran dukap, sirbahan kami ngasup nalukan perbeben dunienda. Si penangkih pujin taman di bata si telu sada, alu ngendeken kitab mendenden nomor 300 siwah puluh siwah, ayat sada ras ayat telu.
Dibata nggon cidahkan kemulianna, mereken perkuhatena arah Yesus Kristus. Ras jagai kegeluhenta arah kesah si badia. Si gejap ngendia pendahin dibatae ibas kegeluhenta. Mari tole siakukan dosa anta arahan dendenta nomor 410 pitu ayat sadaras ayat 2.
Kutadai di bata ngemanusia ibas kindilang asupenna ngerembakkan diriman di bata sibadia. Maka nina kutamakan me undang-undangku kubas pusuhna. Janah kusuratkan me kubas ukurna. Tole nina kulupakan me dosa-dosana ras perbahanana si jahat. Bagem nina di bata man banta kerina. Amin. Si penangkih pujinta arkiteken dosan tanggo ialami di bata arah kitab ndendenta nomor 423 ayat sada ras ayat telu. Genduari seh kita ngoge kata di bata bagin si pemena erpalaskan kitab Amos 5 ibenakan kari ayat 6 sehku ayat 10:4. Mari si buka pustaka sibadia. Kitab Amos 5 menakan kari ayat 6 sehku ayat 10:4. Enda kari si ogeken alu respon Surya. Amos 5 ayat 6 sehku ayat 10:4. Si benakan. Dahilah Tuhan maka kam geluh. Adilang desken api si gurulah meia, maka meseng ibahanna bangsa Israel, meseng me anak kuta Betel ipan api janah ise pelangasup nimpetisa. Silaka mekam, okam sinalihkan kebujuran si pentar jadi geduk, dengan dampeskan kebenaran kutana. Tuhan kap sinjadikan bintang-bintang, bintang-bintang kartika ras bintang timur. Isalih kena kegelapan jadi suari, suari jadi berngi. Ilebuhna laulawit jenari iambur kena kudoni. Gelarna emekap Tuhan. Kala sing bisa ikerdapna. Benteng-bentengna iradas kena. Segat atendu man kala sipang alu terus terang mandangkam. Dengan nembeh atendu man kala sinurikan situhu-tuhuna ibas pengadilan. Kala si musil-musil itindasdu, janah ipak sandu ia mereken pagena. Emaka aminna nggope ipajak kendu rumahdu gedung batu. Labo pagi kam nisa,
Ngope iswanindu kebun anggur si mejile, labo pagi inemdu lau anggur e. Kuatah nge uga belinna dosandu. Jana uga lalana kejahatan si ilaku kendu. Kalak bujur itindihindu, ngalo duit sisip kam, jana i olangindu kalak musil, maka olah datsa kebujuran ibas pengadilan. Maka ibas paksa sebagai sip saja kalak pantas, sebab paksa jahat kap e. Daramilah si muhuli, olah si jahat, maka kam geluh. Adi bage Tuhan di mata si mada kuasa tuhu-tuhu rembak ras kam, bagi si kata kendur rusur, seh jenda kata di bata. Ketuahan kalak si megikan kata di bata dengan si make kenca ibas geluhna si tep-tep wari. Haleluya. Mari raduras kita ertoto sope kita dengkehken kebenaran kata di bata ibas wari minggu si badienda ras kita ertoto. Isehken kami bujur man bandu Bapa ibas wari minggu si sendah. Erkelangken media enda baci kami ras-ras kebatin. Anem gia kami Tuhan lah kami pulung ibas rumah si badia. Tapi bagi piga-piga paksa perpudian dan tetap igejapkan kami, lang kurangi kerehendu ibas kegeluhan kami, ibas jabu kami. Makai puji kami kam Tuhan, ibas wari minggu enda, ibas kerina kini lindu, sada minggu ngotoroh kendu kami. Metedeh te kami tetap megikan katandu, wari minggu enda pengerana kam, pakai kendu kemahendu, ibas serbagai kekurangan ras keterbatasan. Gelah ngasup kemahendu nehken surah-surandu, jadi pergegeh man kami kerina Bapa, jadi terang ibas perdalinan kami, jadi ciken gelah ula kami celus ibas perdalinan i dunia indah. Ngerana dage kami kerina pe anak-anakdu, nggo sikap dengkeh kenca, ibas Kristus Yesus reh kami ertoto man bandu. Amin. Kekelengan ni Tuhan perpulungan si Muhammad, si banci ras-ras kita kebaktin ibas wari minggu enda, kata di bata si jadi khotbah, bagi si sikapkan gereja anta, mengkap Matius bindu 12 ayat 10:5 sekari ayat 20 sada. Ibas padan si baru nari, berita si meriah si isuratkan Matius bindu 12 ayat 10:5 sekari kubas ayat 20 sada bagenda kata di bata ugekan kami membantah kerina. Persuruhan pilihan di bata. Kencai teh Yesus sura-sura kalak parisi lawas ia ibas rumah pertoton kalak jauh dienari, terem kalak ngikutkan ia. Pepalemna kerina kalak si penakitan, jenari persingetina gelah man ICP ola iturikan karena ia. Sienda jadi gelah sehkai singgo ikatakan di bata arah Nabi Jesaya nina, enda me persuruhanku singgo kupilih, ia si ku kelengi dengan singena ateku. Ku berikan me kesahku manbana, janah ia si meritakan kebujuranku man kerina bangsa. Tapi labo ia pagi rubat entah serko, bagepe labo ia ngerana alu sora megang i pasar simriah.
buluh singgo beltuk lai penggal kena, lampu si milep-ilep la inem petina, la iar ngadi-ngadi, seh menang ibahana kadilen janah ibas ia mekrina bangsa pengarapan. Sehijenda kata dibatas jadi palas khotbah minggu enda, tema singgo isikapkan gerejanta, emkap persuruhan pilihan di bata. Ibas runggun biak nampenari, kami ngatakan selamat hari minggu man banta krina, perpulungan ijape kita banci sing ikuti kebaktin hari minggu si sendah. Janah enggo kita bengket kubas minggu sada kenca Trinitatis. Tapi kita kan minggu silewat enggo radukan sekber UM. Kita enggo ngelakokan kebaktin UM bersama, radukan telu benua, MKAP Eropah, Afrika, ras Asia, janah kebetulan tahun enda GBKP pesinikapkan di Turgina singgo ibabai ketua umum ta ibas minggu singgo lepas. Jana minggu enda maka tetap kita ibas minggu Trinitatis. Janah kata di bata singgo ras-ras kita ndai megi kencar sengogesa nggo baci si idah kai suro-suro di bata menbanta mari ras-ras kita pebegesisa ibas wari minggu si sendah. Kekelengan ni Tuhan maka si idah dai si Tuhuna Matius Athena nuriken litna pemimpin simbaru. Litna gundari si reh ku tengah-tengah bangsa Israel sada pemimpin si enggo ipadanken ibas gelgel nari arah nabi-nabi. Maka turi-turi nenda si idah umputen kenca Yesus bengket kubas rumah pertoton kala Jahudi. Si idah ibas ayat siwah nari ibas Matius bin 22 enda, maka Yesus lawas ke rumah pertoton kala Jahudi. Jadi si idah Yesus saja setia ngikuti bengket dia ke rumah pertoton, anem dia bas rumah pertoton dia melalang siman pekenan. Tapi lang kurangi kerehan Yesus reh kuje. Janah ibas rumah pertoton enda, maka ipapalam Yesus sekala singgo kesip tanah erkiteken mate serapen. Jana endam si jadi palas persoalan ibas perikop sope lenga bagin khotbah man banta ibas hari minggu si sendah. Maka ije si idah maka kalak parisi res guru undang-undang keberatan ia kai silakukan Yesus ibas iam pepalam kalak si kesip tanah dai erkiteken mate serapen. Tapi je kekelengan ni Tuhan si idah maka Yesus mencidahkan si Tuhuna maka kaikin surah-surah di bata ibas tengah-tengah kegeluhan manusia khususnya pe ibas makaikan wari sabat. La teta mamang maka ibas bagin si deban lid ikuti Markus. Adi si perdatekan kekelengan ni Tuhan maka ibas berita si meriah si suratkan Markus bindu 2 ayat 27. Ije Yesus negaskan man kalak si pulung pak sasye maka manusia labo guna wari sabat, tapi sabat de iban guna manusia. Tapi sedekah enda kekelengan ni Tuhan kalak Jahudi kencamulih pembuangan babil nari nggo kepeken lepak aras lanai mon iteh na kaisi penting ibas wari sabade. Alur bagai-bagai peraturan-peraturan si tambahi arah tafsiran umpamana nafsirkan karena 10 pedah dibata ya ingat pebadiakan wari sabat ulah kamerdahin wari sabat ningene ibana ratusan peraturan ibas wari sabat seh maka lanai mon yeteh kai kinda gertina wari sabat dai ngoije iban ratusan peraturan laba cirdakan maka dakam adi wari sabat man kala Yahudi wari Sabtu wari jemat gua harus sikap kena kerina keperluna ibas wari sabat laba cirdalan tupung sada paksa MKAP 400 meter sidoh na rumahku rumah pertoton maka wari sabade iban na peraturan laba ci lebih erdalan 200 meter ertina
ku rumah pertoton mulih ku rumah jenari lane baci ku japa pe. Malah berkembang terus perturun nenda. La baci umpamana wari sabat meseng rumah. La baci selamatkan selain keperluan si paling penting. Dekam di lid barang-barang ta silaya mendesak la penting. La baci iangkat sebab diangkat ngo melanggar sabat. Bagai pesidah la baci pepalem kalak sakit. La baci ritambar wari sabat di dalam babak kematian nina. Perturun-perturun singgu iban. Jadi kekelengan itu Tuhan sienda kerina nggo jadi sada baban man kala Israel. Sek makalane teksa kaikin inti wari sabade. Maka si idah ijen nanda Yesus tupung ya bengkat ke rumah pertoton. Jumpa ya kalak si mansampatan. Kalak si pinakitan si kesiptanna ipepalemna kalak si pinakitan dai. Janah rebahan candai maka ersoal ia res pemimpin-pemimpin kalak Yahudi, pemimpin-pemimpin agama Yahudi. Janah adisi perdateken maka nina Yesus manbana ya tupung guken sepepalemna kalak sakit dai. Adi biri-biri ndundabuh maka islamat kendung ngebiri-biri ndunina. Anem gia wari sabat. Ngatakan ca maka ti Yesus engkai makargan kap du biri-biri ya sa jelma si sakit. Tapi perban soal jawab ia soal inti kaikin surah-surah di bata ibas tengah-tengah kegeluhan nenda khususna karena wari sabat maka kedungenna ibas pendungi ayat 10 telu maka si idah ya ibas bagin tendandai surah-surah khususna ayat 14 surah-surah kalak Parisi justru munuh Tuhan Yesus. Jadi bayangkan, pemimpin agama sindekah, silakan sebagi ukur na bunuh na tinakala, si berseberangan rasia bunuh na tinakala. Tapi Yesus langit nubu kisah, makandai siidah ayat 10:5, kencai teh Yesus surah-surah kalak Parisi, laus ia ibas rumah pertoton kalak Yahudi nari, enterem kalak ngikutkan ia, janah ipepalemna kerina kalak si penakitan. Jadi lakin teh Yesus wari sabat jelas tak sama kaya ke rumah pertoton. Lakin banci besuari sideban situhunan pepalem kalak sakit banci. Baci kel pepalem Yesus besuari sideban. Tapi justru kai maka pepalem Yesus ibas wari sabat ndai. Justru atena mereken erti simbaru. Si inggo lepak sedekah enda pengangkan kalak Yahudi. Nggo bene kekelengene ibas wari sabat. Janah agama nanggodum agama peraturan saja. Janah lanai ije geluh pertendin. Lanai geluh kekelengan. Maka Yesus tuh kal ibana sada perbahanan kekelengan ibas wari sabat. Guna jadi pelajaran man krina kalak Yahudi. Bagai tentu naman banta krina sing ikut kenia ibas paksa si gundari. Kepeken keagamaan sedekah enda ibas terus pemimpin kalak Parisi maka agame ngo jadi ingan kemunafikan agame ngo jadi ingan cari popularitas maka si idah pemimpin lama dem kemunafikan ya pura-pura pemimpin lama si dem alu kemunafikan pemimpin lama dem alu cari popularitas. Maka artoto iangkat na tanay tiga-tiga. Seglarnin kalak kerina. Tapi Yesus si idah. Ijen danda icidahkan Matius. Maka ngoken sa pupalam na kalak ini na. Ula katakan manisipe. Ayat 10 pitu. Ya. Ula katakan ayat 10:6. Ipersengitina gelah ola ICP. Ola iturikan karena ia. Ate Matius mencidahkan sama ka Yesus mau persuruh di bata situ huruk nebas di bata nari. Enterem kala ngerana hebat, ercakap hebat, tapi kepekelenga tentur nebas di bata nari. Matius mencidahkan ca janah menegaskan maka Yesus lanai salah ia menjuru selamat ikutip nape kap nubuat ibas Nabi Jesaya nari. Adi si idah ikutip na Jesaya 42 ayat 1:4. Maka ni nandai mencidahkan sama ka ula ragu ICP karena Yesus. Ula naik bera-bera ukur kalak maka Yesus mau pemimpin
sireh ibas di bata nari, ia persuruhan di bate, janah i pertegasna pe maka ngoi nubuatkan walau ratus tahun, sope Yesus tubuh arah Nabi Jesaya, ikutip nanda ijenda, maka nina enda mau persuruhanku singgo kupilih, ngatakan ca Yesus labor rempet-rempet jadi pemimpin, ia ngoi nubuatkan, ia jadi persuruhan di bata singgo ipadankan, ia mesiku kelengi dengan singa nateku nina, ngatakan ca maka Yesus mempersuruhan si tutuhu, si isuruh di bata bapa reh ku tengah-tengah dunia enda, janah ku berikan kesahku manbana. Jadi si idah ibas ayat 10 sekaligus IJP lit telu ya Trinitas emkap bagi minggu si sendah minggu Trinitatis, maka si idah telu na ijeb telu pribadi di bata, satu hakikat tiga pribadi, telu na jesidah di bata bapa singerana enda mempersuruhanku si ipadan kena emkap Yesus Kristus, janah ibas Yesus Kristus sendiri lit kesah di bata kesah si badia. Jadi lit persadaan sila tersirangkan ibas telu pribadi ibas minggu Trinitatis enda arah kerehan Yesus jelas spesi idah enggo ipadankan di bata bapa reh ku tengah-tengah dunia enda janah radukan res kesah si badia ia medibata si telu sada tiga pribadi tapi satu hakikat janah kekelengan ni Tuhan, maka Yesus ijenda si ipadankan ia mesti meritakan kebujuranku, ya kadilan di bata iberitakan ibabana, kaikin kadilan di bata si Tuhan nala nalit kadilan ibas tengah-tengah manusia si perdosa. Adi praktek kinila bujurne penggo jelas kal adi siogen dai pengogen si pemena. Nabi Amos ia kalak selatan, kerajaan selatan, tapi reh ia nubuat ke utara. Mempersingeti gua dosa pak sasye. Kekelengan ni Tuhan, dosa pak sasye, maka lanai terbedakan apai kalak ragama pailang. Erkitekan kalak si ragame kang si erbahan perpekatan, erpekat ia guna erbahan dosa. Ngo erpekat kalak si jore pemimpin agama nebu-nebu kalak si musil, kalak si lemah. Kalak si lemah kepekenlah jadi ingan guna nehken kekelengan manbana, tapi kalak lemah kalak kote justru ndarami ingan kuntungan ije. Enda praktek ibas nabi-nabi abad poaloh subuk Jesaya i selatan, Nabi Amos i utara, ia tutu mempersingeti kelabujuran singgo terjadi bas bangsana. Kekelengan ni Tuhan adi si idah Yesus mesti baba kebujuran resi menegakkan keadilannya kai maksudna. Maka Nabi Jesaya ngonabatkan ibas Yesus Kristus meritakan kebujuran si maksud kena emkap keadilan sadik Tuhan. Kebujuran di bata kai si tegakkan emkap alu ia mbaba krina dosa, mersan krina kesalahan manusia. Janah ibas Yesus isehkan hukuman kutukan si harusna krina manusia yang gengkenca. Ia masih babasa maka ibas Yesus lit kebujurne. Maka kayu persilang kekelengan ni Tuhan lah terjeng kekelengan kayu persilang perawa di bata ise. Kekelengan di bata teridah arah pengorbanan Yesus sekaligus rawa di bata nandangi kelabujur silakukan manusia janah rawane iseh kena mananakna. Anakna si tonggal membaba rawa di bata nandangi krina uga cigana te di bata ngenen dosa. Anakna ipek-pekina, anakna iligasna, anakna mate guna baba dosa-dosa anta kewujuran Tuhan arah Yesus. Janah adi pela kalak jerah kekelengan ni Tuhan lana elit kai pedalan na manusia banci rembars di bata. Adi anakna simbaba kewujurne la ia loken kalak jadi juru selamatna. Maka ia persuruh di bata bagi temata minggu enda. Janah kai biak-biakna tole isingat kena 10 siwa. Labo ia pagi rubat dah serko. Labo yang ngerana, labo megang sorana. Ibas pasar si meriah. Jadi sidah bagindai katakan Yesus, ialah bundarami popularitas reh ke dunia indah, tapi nahkan kekelengan. Janah labo ia jegir kekelengan ni Tuhan. Labo ia ndaram-ndarami puji ni bas kalak nari.
Tapi tuhu kerehen Yesus ku dunia dan selaku persurun di bata gelah baci seh kelengatene ibas tengah-tengah kegeluhan ta. Bagi Pak Sagunduari kekelengan ni Tuhan, jumpa memang kita arah media, ya media tenda apakah kamu mengikuti sarah YouTube, ibas rumah nu skala-skala, jumpa memang kita, tapi perjumpaan te lenga bo 100%, nadi lenga kita jumpa saling bersentuhan. Maka kekelengan ni Tuhan, bacing kita ikelengi di batas surga nari baci. Tapi gelah nyata kekelengan ne, reh ia arah anak na piku dunia. Sentuh na kita, ngeluh ia jadi Immanuel. Ya, Immanuel, Imanu, Elohim. Si ngeluh res kita di tengah-tengah ta. Kekelengan ni Tuhan, maka anam dia bagi, ia tuh reh. Labo guna popularitas, labo guna pujian man bana, tapi tuhu pelin-pelin alu reh engkelengi kamar engkelengi aku. Maka anda katakan nala megang sorana. Ya. Janah si menari ayat 20. Ayat 20 si perdatekan kekelengan ni Tuhan. Buluh singgong beltuk lai penggel kena, beltuk enda ngopunggur. Ya. Buluh singgo punggur lai penggal kena. Enda matehndo mungkin kam si kota si bancing ikuti channel enda lanai tehndo buluh punggur langadi kami biak nampenda si tandai dengang buluh punggur. Ya, masih tandai dengang jenda buluh punggur dari buluh si gagal tumbuh. Punggur ia. Jadi ugakin buluh enda ia gagal tumbuh. Adi si perdateken buluh singgo punggur singgo beltuk lai penggel kena nina. Ngatakan ca berikan Tuhan rusur kesempatan mankala si gagal. Ya, mankala si gagal. Adi si perdatekan kekelengan ni Tuhan ajar-ajar 10.2 si tuhuna adi sinin dari segi adi anak sekolah handai si ban anak sekolah ajar-ajar nasi 10.2 lakap sadapi lulus. Ada kam sangana musim kelulusan anak-anak tasi sekolah kak sangana gundarie. Adiban ajar-ajar si 10.2 skala pila lulus andai. Bayangkan do ya, sadan dayakan Yesus. 10 sada kia menadingkan Yesus. Tupung Yesus itangkap. Jadi adi sinin lalit sada pe lulus. Tapi si idah labo i penggelkan Yesus, labatalkan na iya. Justru adila bunuh nabana bagi Judas Iskariot, gua bana dindelis kaya, gua nari kaban pepalem. Salang dakam nindu pepalem najar-ajarne. Termasuk ugat cara Yesus menggembalakan najar-ajarna. Adisioge Johannes bindu 20 sada. Dahina si Simon singgo mulih kenangkap nurung. 3 tahun selewat lanai kam penjala nurung, ku jadikan kam penjala jelma nina Yesus. Tapi kenca gagalia lengat tekuk manok ngopersokon na Yesus 3 kali. Maka si idah kekelengan ni Tuhan ngokap na gagal bana. Janah mulihkan ia jadi nangkap nurung. Tapi reh Yesus pepalemsa. Gagal pe ajar-ajar labatalkan Yesus. Bagi pe si idah kekelengan ni Tuhan ibas sada Korinti bindu telu, ya. Sada Korinti bindu telu perpulungan i Korinti enda pe gagal tumbuh. Adinindu sada Korinti bindu telu, o sinina-sininangku, ayat sada kogeken, sangase aku labo bancing rana man bandu bagi kala pengeranangku nanangi kala singgo dewasa kegeluhan pertendinna. Aku harus ngerana man bandu bagi man singgeluh rikutkan biak doni. Man kala simbenana dengar kini terkena man Kristus. La bacilang susu kuberikan manine mendu, labonakan keras kuberikan manbandu, sebab lengakam ngasup ngalokenca. Janah genduari pe lengakam ngasup ngalokenca. Bayangkan du, Korinti pe gagal tumbuh, tapi labokang kurangi kelengate Paulus man kalak Korinti. Sadanari Heber 5 ayat 10.2. Heber 5 ayat 10.2 bagian danina. Enda Heber perpulungan kalak Yahudi, adi Korinti ndai campur-campur jentram kalak Junani. Tapi adi Heber enda perpulungan kalak Yahudi singgong ngikutkan Yesus. Kainina Heber 5 ayat 10.2. Situhuna nina ayat 10.2.
Si Tuhunang go cukup kesempatan membantu gelah banci kam jadi guru. Tapi asa genduari perlu dengan kami ajari bagi benar-benarna karena ajaran-ajaran di bata. Lengabo kam manakan keras tapi minum susu dengan ngekam. Jadi ajar-ajar perpulungan Korinti, perpulungan kala Heber, termasuk kamar saku pe mungkin gagal tumbuh ngesedekah enda. Tapi sendah kekelengan Tuhan perlu sitah persuruhan di bata arah Yesus Kristus. Gagal kita besgeluh talabo bistulak di bata kita berena kesempatan membanta. Gunam pehuli kegeluhenta, ya. Gunam pelimparui kegeluhenta. Kita ngsiru-suru gagale. Wari minggu dekam gua sedekah enda tepung baci dengan kita kebatin ku gereja. Tedis kita, aku tuk mandi bata bapa ninta. Asa gang nasi aku kentiap wari minggu. Wari Senin ngukangnya si buali. Ya. Wari Selasa ngukam si usur-usur lagunta. Wari Rabu ngukam mon kita redosa. Wari Kamis mon si sakiti ukur di bata. Wari Jumat rubat kita sanak zabuta. Wari Sabtu tahkai di basiban laguta. Wari Minggu dengan kita aku tuk nita dengan kang. Tahun-tahun bagi lakamet du di bata mengikan kita. Langa di bre-breta saja bagi ngom rawat reh di tiap wari reh ngaku dosa. Usur-usur naka dosana. Kita membuluh simbol tuke. Tapi sendah kekelengan Tuhan wari minggu enda. Adi bagi kekeleng nanti Tuhan ulan naris usur-usur bandosa. Arus iteh maka keleng kalatena kita. Janah sadanari ndai kata kena ibas ayat si jadi bagian khotbah indandai. Lampu si milip-milip la inem petina. Ya. Lampu si milip-milip la inem petina. Adi nai maka milip-milip lampu ngukurang minakna. Maingat dunai lagu telnong kriminakna. Telnong kriminakna ni ngene di telnong nai go gup ni nalanai bo ratur pergarana. Ekap adi go telnong kriminakna. Adi gundari lampu si milip-milip be lampu Natal kau sur si pake. Song terang song gelap. Tapi lakin kak don cidahkan kini teken takap lampu Natala. Kita gilakin kak no milip-milip ngendalalap. Wari minggu terangka antisi. Anak di bata kapah tetaka. Wari Senin anak isi ngenda tetaka. Nguka sambar laguna. Nguka bes kedi kopian main bagai gel-gelai dan dumamre. Wari minggu babana ka pustake. Wari Senin nguka lain pustakana. Nguka lanai bagian galangna. Di hari minggu saya galangna. Wari Senin deh banguka kiti. Senin hari kaca pustakana ke di kopiah umpamana kap song terang song gelape. Tapi kai nina lampu si milip-milip lain yang petina. Maka kekelengan Tuhan luar biasa ke legenda. Ikatakan Matius arah kutipan Nabi Jesayenda. La itulah di bata kita anim dia pernah kita gagal. Tapi si pasti ulah usur-usur kegagalannya. Ulah sengajakan kegagalannya. Tapi tekad kita pelimbarui rusur kai kekurangan ta. Ibas wari minggu si sendah. Lakin kan dumbui waktu ta merenung pe Pak Sagenduari. Bayangkan gundari. Sanga wari minggu si sendah. Ngo seminggu keredekah ne. Kekelengan Tuhan. Tanah karong go zona merah. Ngatakan cakai. Waktu ta merenung karena kegeluhan nenda. Erdibata karena jabuta. Dirita tujun geluh ta. Karena kerina, coba syukuri. Kaikin yang suruh-suruh di bata maka baca yang dah jadi. Kelah tutuh kekelengan Tuhan. Sidat min inti ulah sempat gagal tumbuh kita kari. Lepas pagi korone kai pelalit terhulina kita. Mana anak Tuhan. Harusna maka lepas pagi korone nentah guagi pagi kedungenna. Kita terus reh bagesna penandai tananangi Yesus. Reh rembakna kita Tuhan. Surah-surah Tuhan. Sebab kai Nina ayat 20 bagian C. Ia lar ngadi-ngadi, ya, layar ngadi-ngadi seh menang ibahana kadilan. Bayangkan do. Kekelengan Tuhan. Ngasa-ngasa kebujurun kadilan Tuhan itegakkan ibas kamars aku. Arah kerehena ku dunia indah. Yesus terus redahin arah kita. La gagal kena kita jadi anakna. Janah ela terjeng membantah krina. Ayat 21 tutupna. Ibas ia mekerina man bangsa-bangsa pengarapan. Jadi kitab Matius la eksklusif, labu terjeng man Israel.
maka ngubukana trombo Yesus saja bas Matius bindu sada, nindu trombo Yesus ije. Maka ita makan Matius ije piga-piga kalak sila Yahudi. Singet ndu, ya. Langsung singet ndu saja kuturikan. Sila kalak Yahudi tamakan na ije. Maka Rut ini tudung Yesus. Ia kalak Moab. Tapi bengket ia jadi trombo Yesus. Si petubuh Yesus ke dunia indah. Rut kalak Moab. Labo kalak Yahudi. Tapi ia ikut jadi keluarga Yesus. Maka kekelengan ni Tuhan. Mankrina bangsa-bangsa. Maka GBKP biasa gunduhari. Tuhu gereja si sangat terbuka kelengiman ICP. Arah kopi denda pengolak melala silakukan gereja anta. Subuh arah penyemprotan, subuh arah pembersihan tangan, subuh arah mereka. Enda karida kam ibuka, bes minggu endang go mulai, iban pendidikan, uga karena gelah ula kita terkena virus. Ila kau kena jenah terbuka enda man krina kala. Si banci ikelengi, bagi di batang kelengi krina dunia enda. Kita PGBKP, kamers aku GBKP, krina kita ngkelengi kala sila serius kita pe. Bagin misi Yesus selaku persuruhan di bata sirihku tengah-tengah dunia indah. Alu bagai maka sangat kal kita kekelengin Tuhan. Kesangapan simbelinna labur kita kan margarimota. Labur kita kan Pak Sagundari lid dengar melala duita, melala depistonta, belang jumata, kelapa sawita, tabungenta. Sangat anak terdahin kerina lang labu yang nomor sada kekelengin Tuhan. Tapi nomor sada perbantanda Indu Yesus persuruhan di bate. Kesangapan simbelinna. Adie ngudat ndu. Sideban nengu beluh kam ngatur kenca. Maka kekelengan ni Tuhan. Terpujilah gelarna baswari minggu si sendah. Janah tutuhu. Yesus juru selamat de. Jadi sekerjangan ta. Ia di bata telusada singgureh. Jadi anak. Sebagai manusia. Tutuhu ya 100% ngunebusi kamers aku. Janah mari dage sikutkan ia. Sebab ia juru selamat singgoi suruh di bata bapa janah kesah si badia si enggo nampati kita ngapuli kita ras pegegih kita seh pagi ia pagi reh mulihkan jumpai kamers aku gelah ija pagi ia ijepe kita kerinana ibas kesenangan singgo sikap kena terpujilah gelar di bata mari ras kita toto bujur bapa katandu singgoi bagi kami pasu-pasu katandu gelah itah kami Yesus mempersuruh di bata simbaba keadilan kebujuran si suruh di bata bapa ke dunia indah ijem tridah di bata telusada arah di bata bapa anak ras kesah arah katandu singgu sehmen kami tutuh sangat kel kami Tuhan nandai Tuhan Yesus juru selamat kami kesangapan kami simbelinna belina nasa kaipe kune tuk pedaging kami kune kerina peradas bagi Habakuk telu anam gia buah ara, saitun lah menghasilkan. Asu-asuhun keribas sekarang na, lah jadi soal men kami. Adinggo tandai kami persuruhan di bata Yesus Kristus. Singgung kelengi tendi kami, keselamatan kami yang pasti. Janah Tuhan kami. Sehrasa lalap. Bujur ibas katando singgung persingiti kami. Ibas Yesus Kristus, persuruhan di bata Bapa, singgung reheng kelengi kami. Sehken kami pertoton kami man bandu. Amin. Kekelengan ni Tuhan, anam gia kita ibas rumah atas skala-skala, mari asaban cina ras kita tedis, siakukanlah kini tekenta, radukan kerina kalak Kristen ibas kerina pasar singan di dunia enda, ninta dage skala-skala. Aku te mandi bata bapa silar sibar kuasana, sina palangit ras doni. Aku te man Yesus Kristus anak-anak setonggal Tuhan ta. Si zadada kesah si badia tu budur syuna udan syok liaman tergelar si Maria sehingga nami kini seran sayana pemerintahan Pontius Pilatus nipokun kayu persilang mate cinari kubur nusur kudoni kematian petulurkan keki basi matenari nangki ku surga pernur kemudi bata Bapa silar sibar kuasana ijena rehmia pagi karena kasinggeluh rasinggo mate aku tekman kesah si badia janelik seda gereja si badia bersadan kala si badia pengalami dosa kini keken kula
kegeluhun sira salalat. Amin. Perpulungan bacikam kundul. Janah sema paksana kita gundari sikap ngendeskan persembahan pengetakan bujurta. Janah kata dibata si jadi palas manbanta eme ibas 2 ibas kronika 20 siwah ayat 10 pitu nina. Kuta maka kam si nguji pusuh perhatian dengan meriah hakap ndo ras bangsa sir tutus ate ibas pusuh perhatian si bersih ras bujur meriah kuruku mereka ca enda krina man bandu janah kuidah kuga bangsa andu singgo pulung ijenda halu meriah ukur mbaba persembahan man bandu tupung si ndeskan persembahan ta mari raduras kita rende ibas kitab dendenta ibas nomor 102 si benakan kari bagin si pemena. Mari raduras kita ibas pertoton persembahan resapata toto kita. Di bata Bapa kami standai kami bas Kristus Tuhan, isekin kami maka ngasup mereman bandu. Tangkas kali gejap kami Bapa, krina silit bes kami, bekas kiniulin res pemerendu kap bes geluh kami. Sada bagian pemerendu endeskan kami tanda pengatakan bujur kami. Alo kendu dengan merimil belbendu, ipasu pasundu, arguna ibas dahin pelayanan gereja Tuhan. Khususnya ibas masa pandemi COVID enda, tutuhu persembahan kami enda regunakal ibas bancina keberlangsungan kerana pelayanan di tengah-tengah gereja andu GPKP. Ibas runggun biak nampe enda nari, radukan kerana kami si bancing ikuti kebatin, i belang-belang dunia enda, ibas belang-belang GBKP enda, ijapa pe kami ringan skala-skala. Oh Bapa ngatakan bujur kami, sada minggu kami taruh kendu, berikan ke kami toleng nanami kinulindu sada minggu sirihenda. Iba serbagai kegeluhan kami, iba serbagai tantangan kami, iba serbagai kriahan ukur kami, ipeliharaan kami tetap subuh. Sangana kami susah, tah sangana kami mesra. La kami relekar skam, kam di bata kami. Jadikan kami tetap kalak sir kemalangan man bandu. Oh Bapa pasu-pasundu runggun endape, krina ngon ngawandu, bagai pe krina serayandu, subuk pikaris kami, bagai peradukan raskrina pertudiakan kami, bepemer kami, pengurus PJJ kami, guru kakair kami, radukan pekrina anak-anakdu, singgo melayani kam, araban Cina terlaksana kebaktin enda o Bapa, subuk organis song leader, bagai peres tim IT kami, siradukan kami kelengi kam kerina Tuhan, pakaikan kerina anak-anakdu, serayandu o Bapa, baci, babai kerina kala ernalam nanangi kam, babai kerina kami geluh bagi singena tendu, babai kerina kala nandai kam di batas tutuhu, di batas singgeluh singgur harah Yesus Kristus. Bagai PO Bapa, totokun kami pemerintah kami. Oh Tuhan, berbagai-bagai usaha singgur lakukan pemerintah kami.
gelah tetap jujur rindu berendu kepentaran manbana, gelah tetap ia muat kebijaksanaan, si memang arus dari waktu ke waktu, perkembangan si cepat ibas pandemi COVID-19 siwah enda o Bapa. Radukan kerina pe anak-anak ndu si ibas tim medis, dokter, perawat, singgun terem kal korban o Bapa, kelengindu kerina, gelah banci terus ia melayani sebagai front terdepan pelayanan, ibas nangani kalak si terkena COVID-19 siwah enda o Bapa. Bagai Tuhan kerina kami, ibas kegeluhan kami skala-skala, berbagai-bagai perbeben kami Tuhan, berbagai deba ekonomi, deba usaha kami gagal, deba sunan-sunan kami lali ergana, deba kami nggo rumahkan, deba kami nggo PHK, deba kami Tuhan, ibas bidang ekonomi, si tuhu melala kebutuhan kami, ibas Pak Sagundari silanai tercukupi kami bagi sigal-gal. Oh Tuhan, sampai tindu kami, gelah ngasup kami Tuhan, berekendu serpang pula, ibas kerina perbeben kami skala-skala, tuhu kami di bata kami singgeluh dengan kuasa, sampai tindu kerinana. Bagi anak kami Tuhan, ibas sekolahna, nggo sedekah enda yer lazari rumah, janah lengat kami kedungunan digan enda, de bangu tamat anak kami, karena kelanjutan aku jaya kering lanjut pe, Tuhan sampai tindu kerina anak kami semasa depanna, la turukuri kami juga pagi masa depan anak kami, tapi di renalam kami menbandu, adi kematian pe nggo talukan du maka perbeben si deban pe, tetap nakuru kami renalam nanengi kam, sampai tindu kerina anak kami semasa depanna o Bapa. Endam kerina Tuhan pengharapan kami, bagikan pe pingko-pingko kami, ibas pusuh kami nari, ibas jabu-jabu kami nari skala-skala, sehken kami pingko-pingko kami menbandu ibas Pak Senda. Endam kerina Tuhan, persembahan sapaat, ras isi pesuh kami, ipenaki kami menbandu, ibas ada gelar Tuhan Yesus persuruhan di bata, juru selamat kami singgeluh zara selalap, sehken kami pertoton kami menbandu. Amin. Maka kekelengan Tuhan mari asaban cina ras kita tedis, sekita kubas perpadanan mandi bata, di bata masih mereka kegeluhan, jenari brena kegelun simbaru manbandu arah Yesus Kristus, zanah tetap iplim barui naga gehdu arah kesah sibadia. Arpada naku Tuhan, ate itu mergakan kegeluhan si brekendu. Arpada naku tetap musih perbahanandu, singgo ituduh kendu ibas Yesus Kristus. Arpada naku Tuhan, tetap makekan kepentaran singgo jujur kendu arah kesah sibadia. Beteguhi perpadanan ta, mari ras kita rendis kelinari, ibas kitab dendenta 307.
Mari ras kita toto bagi niajari Tuhan Yesus ninta dage ras-ras. O Bapa kami sini surga, gelar du pebadi, amin. Relamin kini rajandu, selamin peraton di bas dunia bagi ni surga. Berikan man kami akan cukup bas waris indah enda. Alami min salah kami, bagi alami kami salah kala ampak kami. Ulamin bawa kam kubas percubaan, tapi orangilah kami dursilat nari. Sebab kam kap simada kini rajan, ras kuasa, ras kemuliaan, sindan dekahna. Amin. Berilah perukurun ras kini tekendu ipilim berui di bata, alu bagai ngasuk kam jagai dirindu, bagai pinjagai persadandu, ras perpulungenna ibas keleng ate, guna sie alo kelah pasu-pasu idur di batanari. Kemelemenate sirih na ibas di batanari, sila terukuri manusia, elah singarak-ngarak kegeluhendu, erpalaskan persadandu ras Kristus Yesus. Amin. Bagai pelip kanga perubahan